Jisu ni Peter cho van pen nak to vialte kha kan pe ki velayana ren mi vialte kha vana ren kan selai velayana on mi vialte na kha vana ka on na la ye tiati achung de wa ti mi cho hi khri fa bu he hel kut ka ni atai lai lo te sulam cho khri fa bu member se chang mi member he zaitik mana hela da kho di lai lo ti nak se hi khri fa bu Jisu ni adek lai nak zonga piang thal kham atlaw lo nak chang he cho zai cha de chun khri fa bu hi zai tik mana hel in ka ni atai lai lo ati du chan mi cho khri fa bu member a lu chang mi piang thar chang mi pa hi zai tik mana hel ata kho di lo di khe do chem mi se cho kham tlaw lo na kong kha cho ka vun lon lai real na khai kwa na ke zau ka du mi cho khri fa bu he pathian ni adap te ka rian apek mi umi chu rian apek mi cho van pen nak to hi pek kan si ti he chem ka du van pen nak to kha Jisu ni Peter a pek he mo Peter van pen nak to bor pi he kan pek he velayana on mi popo kha vana kon ven hala he velayana ren kan mi popo kha vana ka ren kan ven hala ti ati chu amel chun nak le to a pek nak atin nak chu Pentecost ni thong tha achemi ju mi nala ki khri fa bu der tu dinga pathian ya man mi na he aman mi hi Peter se gentle mi na sin zong ni thong tha amasbik achim tu he Peter thiam se zai cha tia chun boy pani van pen nak to kha Peter a pek cha ju mi na cha zong a on piak nai a on mi papo kha vana ati mat pi se a ren kan mi papo kha vana ren kan an seve pathian ni khri fa bu ader te ka chu khri fa bu chu rian a pek ke chu rian a pek mi chu to akan pek ke chu to chu thong tha chim nak nol kan ngai mi se velaya thong tha na chimi mi zaimo apian thara si sia chun chu apian thar nak cho vana ati mat piu se velaya nang mani thong tha na chim lo wa chun van to on pia khen lo cha thong tha chim lo nak mun a man kham kon se lo cha khri fa bu chunga mi mi thiang vel de na kan di lak te hi pathian ni thong tha chim tu dinga rian khit mi kan se pastor long rin lao evangelist long rin lowin piang thar vial te hi thong tha aphuang tu ding van pen na to pek mi kan si alana chun ati mat piu le piu lo he ra nga ye lai rama chun ani hi ati mat piu mi siang na kai mo kai lo di kha hal ra tak tak he ati mat piu lo wi anti mi siang na kai mi popo kha thong tha chim tuwa khun piu rak chalowi khote yan rakala hin evangelist por an rakhal masbik mi na cho choka association chun lemhat na ngai mo choka association chun thau khan sa na ngai mo ti halarak chato ne thau khan sa ngai lo mi popo kha thong tha chim nak no an rak ngai lo seman salo Jisu ne ti mi cho khri fa bu yalte he van pen nak to ka pek nai mi zai mani chu thong than chimi velaya kham nak an chowa chun zai ban tuk ti mat piu lo khri fa bu te rel na si zonga na thong tha chim nak le kham nak an chom mi vana ti mat piu si ti piang thar vial te he thong tha chim dinga boy pani rian khit mi kan si chu thong tha chim nak rian akan khit mi na chim lo wa chun van to he ai ong kholo we thong tha na chim fa te khi van to no on piak na khi si van to tam deu kan on powa minung tam deu van chung pen nak chung an lu ding a si pathian ni khri fa bu rian akhin mi si nan rin phil ton lai lo a how member khri fa bu member chung mi vial te he kan di lak ten asung loi mi le boy pani thong da chim dinga rian khit mi long te kan city he nan rin phil ton lai lo pastor thong da chim tu evangelist long nan rin lai lo we member di lak kham nak a chou mi vial te he van to pe kan si mi nan rin manasi sia chun boy pani valaya thong tha kan chim mi na he vana ati mat piu si valaya mini muna ka apun punin kan muna man selo boy pani kham nak achau mi thong tha chim nak popo hi ati mat apiu mi le thong tha chim tu dinga le thong tha akal kho na ha ding cha boy pani adap mi khri fa bu nen si hi nan rin phil ton lai lo ti hi tu chona pathian bia nan sina chim ka du mi si tu zingi tu chuni thil ka chim mi vun lal ta ka du mi chu khri fa bu hi apoi si party nan selawi pathian in chung khor khan nan si ti hi nan ren phit lai lo